Alléluia. Dijo gado gagné nami le fiensi azon pasteur. Nyonu maike mawu kasi yodo. E me keye tagbo le dompone. Eye wono nu cham le moji anono dum le kokolita. Eye odona au vuvuo e maope nu se kasia. Eye o khodoyoyo ade poka tutua bliboa. Me suolo pasteur gbagblɔ be yento eve sranyonu akpɔ ne madon kweji nyuedea amo go ha le dua me be o nu ke le dzo nyanto nya ve kpɔ ele kwa be de kaje vi be susu ko zame le fiensi ya lo eye fiensi ya ne mau penu se didi de nya pa gbe me ya nukunu kaja dzo doyoyo la vame e kao la sole mianchi eye amo la va jimi kpo wo nto la de photo eye wa tiodo da mi ha makpo eye ma kpo ple nukunu ple dede kpokpo ple katutu ple gadede fofo mia to gbeda le Yesu penko sese ma di mi dakpe na de fiensi ata mi yira wo nko afato me to gbeda be fiensi ya nu se o ne kakadi nu se o gama yike wanukunua ne wanukunu kakara me sia me pa gbeme le fiensi ya le Yesu penko me to gbeda be nu ya yira pa gbososo le go vovovo me la apeto ne kaka da mesia me pa gbeme le Yesu penko me nous vont là on est trop jime tu nous vont keamo de gamo yodoamo trop yiramo les zanya me dogbeda ba peto fiensi ya difo ne dejontonya ba gbe me dokpeji la mesia me ba gbeme le Yesu penko sese ma di mi dogbeda le ma one yirami Povanani, Chesia, Asimeke, Mievado, Ezama Mleto, na Leke, Bedjinu, Yide Kelia Bedjisi, Kepe Dodoya, nous gangawe Mao, le Mia Dome, Mao de Amo, Ton nouveau Keamo, Namo, Vo, et trois mots par Bepentigna, et Yodamo, et Tukamo. Azon, midi be, ni nyak poto no ma pe lon ya me, be ma pe de kpokpo na kpoto yeji, le mia ba gbe o me, nu yo 400 ma wo na mia, me ganglo be olo, ye be nu se ke me do akpo nu o, ame nu be ke wa nu o 400, nko ike me do akpo na ne ke wo ye be nya ike sinu so katan le ya. Ye pa me nou veve, yi me doa kponoa, azon, mia pou nou fiensi a chokude, mia pe, Wola, don me nyon tope, Nublanui Kpokpowo, yike nou me tchonao, Mawuya, eya e lonya pe lupo, eya e demi, ye pe titi chwa me kuko do me ben nou se ya, ye wo ya do me to de se de pa gbeme, e wo na yo katana mi to nou ka, Yepe Nublanui Kpokpowo pe lon men lon e ke me doa kpona ne ke wo yepe do me totro yike gbede la me doa kponu wo ale ke mia kpoto ano mia pe Wola pe Nublanui Kpokpowo ya me da Petro gbanto ta gbanto pepe ton lia Petro gbanto ta gbanto pepe ton lia wa kafumau mi afeto Yesu Kristo fofo amesi gbogbo mi gaji le fe Nublanui Kpokpowo gede Nublanui Kpokpowo ya me o dena mi le ye me o tona yu adomi le ye me o tona eye wo wa nukunu le miape agbe o me
la gbɔsɔsɔ me wɔnɛ geɖe. Wɔnɛ geɖe. Bibla yɔm le kpɔkpɔ ya be nublanui kpɔkpɔ geɖe la nu kena eya na be mi trɔ gbɔ agbe. Kena nu ka mɔkpɔkpɔ gbagbe to Yesu Kristo ƒe titretititɔ me kuko dome la me kpikpi nelia gblɔ be kena dome nyinyi magble maƒoɖi maluxe siwo dzra ɖo ɖi le dziƒo na mi eye dzi kpikpi atɔa be ame siwo nu wodzɔ le Mawu ƒe ŋusẽ me nu ɖeka nye be natrɔ dzime velia nye be woalé o ɖe da ɖe ɖeɖekpɔkpɔ ya me. Ɖeɖekpɔkpɔ metrɔ dzime enyo vɔ alé dzimetɔtrɔ me ɖe asia enye vevetɔ. Wotsɔ nu vɔ ke wo enyo vɔ azɔ le Mawu ƒe dzɔdzɔe nyenye me hã ganye nu bobo. Avo tso nu vɔ si me nu ɖeka ye vɔ axɔ Mawu ƒe ŋusẽ wòakpɔtɔ anɔ míaƒe agbe me eye wòana be ga sia ga me míavo avo le gbɔgbɔ me, vo le luʋɔ me, vo le lãwo me. Ebe ame si ke esiwo tɔ dzra mi ɖo le dziƒo na mi. Ame siwo nu wodzɔ medo gbe ɖa be Mawu ne dzra mi ɖo. Mawu ne dzra wo ɖo le ɖeɖekpɔkpɔ ya me, ne dzra wo ɖo le dɔyɔyɔ wa me. Eye katutu ke ne xɔa ne dzra ɖo na o. Romatɔ ƒe agbalẽ ta 12. Romatɔ ƒe agbalẽ ta 12 kpekpe gbãtɔ be mele nu xlɔm mi. Nɔviwo to Mawu ƒe dɔmetɔtrɔ. Mawu be ɖe nɔvi lɔlɔtɔwo ebe miatsɔ miaƒe ŋutilãwo awɔ vɔsasa gbagbe si ŋuti kɔ si dze Mawu nu si anye miaƒe Mawu subɔsubɔ gbɔgbɔmetɔ. Ebe azɔ miesubɔ nu vɔ tsã mienye satanatɔ miewɔ dɔ nɛ tsã miesubɔ mia ɖokuiwo va yi tɔnye ko nenyo ame ɖokui tɔ dzidzi nye ŋutɔ mawɔ lɔlɔ̃nu nye nu mawo nye agbe yiwo mienɔ tsã azɔ ɖe ele gbɔgblɔm be esi nexɔ Yesu esi netrɔ zu nuwɔna yeye esi netrɔ dzime la ele be natsɔ ŋutilã o. Egɔme ɖe ŋutilã nyea ebe matsɔe ana egɔme ɖe. Egɔme nu yiwo katã le ŋutilãwo ŋuti tso edziwo me luʋɔwo susuwo alɔwo nu ka wòale woazɔ awɔ dɔ nyuiwo tika fɔ la yi azɔ abe wɔ dɔ ne Mawu ŋka ŋkuwo kple towo la se akpɔ azɔ ŋutinu ɖe kpekpe yi ke le wò ŋutilã ŋuti la ele be nadzre ɖo natsɔe ana Aƒetɔ la abe vɔsasa gbagbe si ŋuti la kɔ nu vɔ maganɔ me o lo. Evɔ magalé ɖe ŋuti o. Agbe kokoa ede fitifiti kokoa ɖeke maganɔ me o. Si adze Mawu nu esi anye miaƒe Mawu subɔsubɔ gbɔgbɔmetɔ kpekpe velia eye migana miaƒe anyinɔnɔ na ɖe keke sia me tɔ o. Keke ya me yi ke mi le aƒoɖi. Keke ya me ya to maɖomaɖo yɔe. Keke ya yɔ kpakple aglãdzedze. Keke ya dɔ kpakple agbe baɖanɔnɔ eyɔ kpakple sedzidada. Azɔ miakplewo ye nɔ anyi tsã. Nu yiwo nu nane nu nɛ. Nu yiwo yɔ nane yɔ nɛ. Nu yiwo gblɔ nane gblɔ nɛ. Ewo yiwo ɖu na wo hã ne ɖu nɛ. Nu yiwo wɔna ko hã ne wɔnɛ kplɔna wo ɖo le zãɣeɖuƒewo me. Azɔ ɖe ebe etrɔ dzime exɔ Yesu eyi ke ne kpɔ ɖeɖe. Esi ke ne be yexɔ Yesu la megana wòanyinɔnɔ wòagbenɔnɔ na ɖe keke sia me tɔ o ke boŋ mina miaƒe nɔnɔme natrɔ to miaƒe tamesusu ƒe yeye wɔ me boŋ miadzro nu si ke nyo le Mawu ƒe lɔlɔ̃nu miadze si ke nyo nakpɔtɔ anɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃nu me. Mawu soso na nɔ me o. Mawu vɔvɔ na nɔ me o. Eye gbe sia gbe anɔ kpɔ Mawu ƒe dɔmenyo lo. Nenye be edze Mawu yome alea eye netsɔ agbewo tsɔ na Mawua eya la wɔe be agbewoa aɖe fia be Mawu nya ɖe le lãme na o. Dziƒo anɔ klẽ to dziwo. Mawu ƒe ŋusẽ la nɔ wɔ dɔ to dziwo.
eye wonto na kpɔe wonto na do desidoe gbesia gbe la be nyawe mawu nyo eye na desinu ke njenu wole blibo la ma kpɔ gbɔna be amen mesia me gbɔna radio gbɔ da be amen alesi mia kpɔtɔ ano mia wɔla ƒe nublanyi kpɔkpɔ la me daa nugbãtɔ yi ke nya kpɔ le mawu nyamea yenye dede kpɔkpɔ kpakple agbexɔxɔ blibo to mawu ƒe dɔmetɔtrɔ yi ke mi me dze na o la me velia ale yi ke miakpɔ ɖɔɖɔɖo to mawu ƒe amenuveve yi nu metso na o la me tɔlia dzɔdzɔenyenye kpakple kɔkɔnyenye ƒe agbenɔnɔ yi ke li na mawu ƒe viwo xɔ ƒle nugbãtɔ seda eye nye dedekpɔkpɔ kpakple xɔxɔ blibo to miaƒe amenuveve yi ke mi medze na o dedekpɔkpɔ egɔme nye be enɔ kluvi nyenye ba sia me tsã enɔ babla te tsã nuvɔ blawo da ɖe asia me azɔ xɔnametɔa yenye Kristo xɔnametɔwa delawa dɔyɔlawa me yi ke kɔna mi ŋutsiwa ame si ke le atsi na mia klɔna mia ŋutia ame si ke le atsi na mi wɔna mi yeyea ame si ke trɔna miaƒe agbe keŋkeŋ la azɔ eva yi wòva xɔ wo ƒle eɖewo le asia me menye be eɖewo ɖe afa kple afã yolo abe tsã me yɔna siga paketɔ tsã azɔ fia me eɖiɖi kpɔtɔ kekeke o pake ɖeka ko me yɔna ko ao ɖeɖekpɔkpɔ mekpɔ de blibo ɖeɖekpɔkpɔ aɖe enɔna blibo ade blibo na vo blibo keŋkeŋ eye ɖanye le bebemewo gaglagbewo fikakewo akpɔwo le wo nuvɔ yiwo ɖua dziwo tsã elabe katulawo ava xɔnametɔwo ava eye wòva so kawo katã le ŋutsiwo kɔsɔkɔsɔ yiwo le kɔ na wa so le ŋutsiwo eye wòɖe woa eɖewo to amenuvevem yi ke medze na wo me Mose velia eta 8 kpekpe 8lia ebe wò nublanui kpɔkpɔ Mose ƒe agbalẽ velia ta 8 kpekpe ame 8 ebe na aƒetɔ eye wo dukɔ la le eye neɖewo ekplɔwo kple wò ŋusẽ heva wò to kɔkɔe la gbɔ mawu ƒe nublanui kpɔkpɔ ye wòtsɔ ɖena me ye wòtsɔ ɖe mi mikpɔ ale si ke mle kpɔkpɔ ya wòadɔ le míaƒe agbeme ɖa wòadɔ le ame sia ame ƒe agbeme ɖa nu yiwo katã mi xɔna ɖe leke na wɔ Salmowo blatɔ vɔ ɖeke kpekpe gbãtɔ ebe kpɔ nublanui nam ta menye be ne dze nɛ o tsɔtsɔkea mi medze nɛ hafi o vovokpɔkpɔ ya mi medze nɛ o ɖeɖekpɔkpɔ ya mi medze nɛ o xɔxɔ blibo ya mi medze nɛ o ebe ɖe venu nye le wo dɔmenyo la nu eye le wo nublanui kpɔkpɔ sɔgbɔ la nu na toto nye dzidadawo ɖa eyi me ke woɖe mi notsɔ nuvɔ ke mi vɔ wò dzidadawo katã nuvɔ katã la wotutu nɛ ɖa keŋkeŋ blibo keŋkeŋ etutu na wo katã ɖa kpekpe enelia le Eʋegbe me ebe le tsi na keŋkeŋ tso nye vodada me ekpea ele atsi na me keŋkeŋ ele se nya ma gɔmea na ma ɖe be ye trɔ dzime ye xɔ Yesu ye kpɔ ɖeɖeɖe ye ba gbe xoxo nɔnɔwo nu yiwo katã wɔna tsã mawu klɔ ne le ame ŋuti keŋkeŋ ebe eye kpekpe ame 5lia le Eʋegbe me elabena ebe medze si nye dzidadawo eye nye nu vɔ̃ le ŋkunye me ɖaa kpekpe Adelia le Eʋegbe me ebe wòɖe ɖeko ŋuti mewɔ nu vɔ̃ ɖo eye nu si ke nye vɔ̃ le ŋkuwò me lae mewɔ
ne tɔwo na dzɔ le wò nuƒoƒo me eye nuwo na dza le wò ʋɔnudɔdrɔ̃ me. Kpekpe ama ndrelia le Eʋegbe me ebe kpɔ ɖa wo vodada me wo dzim ɖo nu vɔ̃ nɔ me ene mía dometɔ ɖe sia ɖe me tso keke míabe fufɔfɔ me ke yiwo fɔ míabe fu elabe míatɔ míanɔwo katã tɔgbewo katã kaka de tɔgbewo kaka ve kɔ ɖe Adam kple Hawa dzia ne ezɔwo dzi kaka ve kɔa wo katã nu vɔ̃lawo nyi ye ame dzɔdzɔe aɖeke mate ŋu do go tso woƒe dzidzimewo me o. Ebe ɖe azɔ nu vɔ̃ ma ele dim kaka va kɔ ɖe mía katã mía dzi eye ata gblɔ bena ebe nu vodada me wo dim ɖo nu vɔ̃ me da nye fɔ nye fu ɖo kpekpe ade le Eʋegbe me be kpɔ ɖa nyateƒe si le dzime ye lae ne dzina Mawu dzina nyateƒe. Mawu edzina nyawo toto, edzina agbedzɔdzɔnɔnɔ, edzina aŋkɔaɖeɖiɖi. Mawu dzina be eƒe lɔlɔ̃ na so mía si yeaɖe mí, edzi be yeale tsi na mí akɔ mía ŋuti míanɔ agbe yi ke kɔ yi ke dza ememewo gotawo yeaɖe mí. Eya ta wòva be yeaɖe mí ɖo, eya ta wòva be yeaxɔ na wo ɖo, eya ta wòtrɔ na míaƒe agbenɔnɔ kekeke ɖo. Edze na gɔme tso ememe ke ekpea edze na gɔme tso ame ƒe meme menye egota ɖeɖe ko be dɔ ma wɔna le ameme o. Edzina be ɖe amea ƒe agbe ne trɔ, amea tso kaka ememe kea amea ƒe nuwɔna xoxo woaɖee ɖa ebena wò Mawu ŋusẽwo katã tɔ la Mawu yi ke le blibo la ebena nyateƒe si ke le dzime le teƒe bebeƒe la ne dzina eya ta ɖe nunya fiam le adzame tsɔ akutsa klɔ nye nu vɔ̃wo ɖa elabe ekpɔ be ye ƒoɖi ebe aƒetɔ tsɔ akutsa klɔ nye nu vɔ̃wo ɖa ne nu nye na ɖi le tsi nam ne ma fu tsitsitsi wu ɖetsi fu le tsi nam la ne ma fu tsitsitsi wu ɖetsi fu kpekpe amewo le Eʋegbe me ebe na ma se dzidzɔ kple aseyetsotso ne nye ƒu siwo ne ŋe la na gli kple dzidzɔ eye dzi gblɔ be ebe ɣlawo mo ɖe nye nu vɔ̃wo eye nàtoto nye dzidadawo katã ɖa meɖewo ko tutu menye nu vɔ̃ eya medzɔ o eya tsikɔ na nye magawɔe ke o eya nye nu baɖabaɖa ta magawɔe ke o ao ame aɖewo li wogakpɔtɔ galé na nu vɔ̃ agbe xoxoa ɖewo me ɖe asi elabe ele wo nu vivim ebe eya nye ma ɖe asi kpɔ gbe ɖe o eya o ele afɔku dom ta ma ɖe asi le ŋuti ao nɔvi le anyigba dzi ɖe nenye be meɖe asi le ŋuti egbɔne be nye agbea le nuwo vivim la etsɔ yi gbɔna egbɔna veve ge le nu me na o agava nye vevesese vevesese tso mavɔ yi ɖe mavɔ me le tso mavɔ me eya ta ebena ebe ɣlawo mo ɖe nye nu vɔ̃ na tutu nye dzidadawo katã ɖa eye dzi gblɔ be Mawu wɔ dzidzadze aɖe nam ekpea dzidzadze dzi mo le ekpea nu vɔ̃ na be dzinya ƒoɖi ena be míaƒe dziwo gɔ̃ nu vɔ̃ wɔe be míaƒe dziawo ƒoɖi va da yibɔ da ɖi eya ta Salemo ŋlɔla le agbalẽ dom be egbe dom ɖa be Mawoe be nunyela kpɔmlanyi nam la eye nàtoto nye nu vɔ̃wo kple nye dzidadawo katã ɖa be eʋua na le tsi nam eye ne ʋua kɔ ɖe dziwo dzia ela klɔ dziwo ŋuti kekekem mebe ɖe ela klɔ dziwo ŋuti keke le zã ya me eye ana avo kekem ebe Mawu wɔ dzidzadze aɖe nam eye nàde gbɔgbɔ yeye si ke li ke la menye teke 8 le Eʋegbe me megatsɔ ƒu gbe le wò ŋkume o eye megaxɔ wo gbɔgbɔ kɔkɔe la le asinye o eye dzi gblɔ be
gatsɔ wo xɔname do dzidzɔ nam eye natsɔ gbɔgbɔ si ke ƒe lɔlɔ̃nu le la lém ɖe asi ebe ne gatrɔ na ye ɖeɖe ƒe dzidzɔ nenye be ame trɔ dzimea Mawu ƒe gbɔgbɔ ɖina ɖase le amea me aɖi ɖase ne wu ame tia ŋutɔ be fifia etrɔ fifia agbekokɔ megale o eye dzidzɔ ɖe tsona dziƒo gena ɖe ame me nɔna mea me menye dzidzɔ afa kple afa o menye dzidzɔ yi ke la va kɔ nu la tso etsɔ yi ke la va o egbe akpɔ dzidzɔ etsɔ agalé blanui anɔ nu xam egbe anɔ balime etsɔ anɔ to tame awo egbe ako nuvi ɖe etsɔa ne le vi ɖe ko ahlɔ ŋkume awo ne wo ɖeka ne lia anɔ butame tso nu yiwo ne woatsã va yi eye anɔ se veve anɔ te alɔvi anɔ do aɖokli awo la nenye be ne trɔ dzime ne xɔ Yesu vavã la enana me dzidzɔ ebe ɖe aƒetrɔ ebe gana be nye xɔname ƒe dzidzɔ na va nam eye ɖeɖekpɔkpɔ blibo ya ehena dzɔdzɔenyenye kple dzidzɔ dena ame ƒe agbe me eye akɔkɔ ada ɖe ɖoƒe kɔkɔ ebe ɖe eye natsɔ wo gbɔgbɔ kple wo lɔlɔ̃nu la além ɖe asi Mawu la tsɔ be gbɔgbɔ la lé wo ɖe asi awɔe na wo zã me Luka tagbãtɔ kpekpe blandrevɔve Luka ƒagbalẽ tagbãtɔ kpekpe blandrevɔve ɖeɖekpɔkpɔ ɖe nublanui kpɔkpɔ ye ebe bena yakpɔ nublanui na mí nɔviwo dɔyɔyɔa Mawu ɖo kpɔm blanui na mí ɖe tukawoa wo kpɔm blanui na woe ebena be yakpɔ nublanui na mía fofowo eye yaɖo ŋku yeƒe nubabla kɔkɔe keke blandrevɔtɔ̃ ataŋkaka si wòka na mía fofo Abraham la dzi be esi ke woɖe mí tso míaƒe futɔwo si me la wòana míasubɔe eɖe mí tso míaƒe futɔwo si me la bebe ɖe eɖe wò tso futɔwo si me gblɔna be amen. Hallelujah. Futɔwo li ememe be futɔwo li eye gota be futɔwo li futɔwo le gota me be futɔwo le ememe futɔ gaglagbetɔwo li eye ezɔ le yi ele ɖafɔ le yi ame yiwo nu wo medzɔa dzi na o wo medzi be na yi ŋkɔ wo medzi be na kpɔ dzidzɔ o ame yiwo medzi be me ne nyɔ na wo wa eye ame yiwo medzi be me nakpɔ dzidzɔ wa le gota woawoe nye ame yiwo la tsitre ŋuti o Mawu be yaɖe wo le wo katã wo ba lɔ asi me lo vɔ nye be futɔ ememetɔ hã le enye ame ŋutɔ aƒeme futɔ yi ke le nɔna mía ŋutɔ mía me eye nye be futɔ ma ya ememetɔa etri akɔntɔ lo tsɔ wu futɔ yi ke le godo ame ma ato no be kpɔ dzɔdzɔnyenye be nya ya ŋutɔa kɔkɔnyenye be nya ŋutɔa kpɔ tsikɔ ne nye alo ye gbe ma nɔ ɖeɖem le me o anya be futɔ ememetɔa ƒe gbe ma eye tutuna me be demegbe eye tutuna me be gave tsɔ soɖabitukpa ganubi ake eya be gave tsɔ siga kple gbekui na gayɔ ke futɔ ememetɔ ye ma wɔwo nɔ ƒoƒom le mía me anɔ toto na wo be kpɔ bibla be nyamatɔ me tsi kɔ na wa kɔkɔenyenye be nyamatɔ me tsi kɔ na wa o kpɔ kpala amewo le se vivi la amewo le ɖu agbe wo le afi ma be kɔkɔenyenye mawo be ŋusẽ Yesu dziƒo ame bubuwo le ɖu agɔ ame bubuwo le se vivi le kpɔ dzidzɔ kpɔ nu katã ma da asi le Yesu ma be nyamatɔ ŋuti o eye ada asi le agbe ma ŋutɔ dzɔdzɔenyenye be nyama ŋutɔ ŋuti o na trɔ va mía gbɔ futɔ ememetɔa be gbe ma eya tɔ ga sese etri akɔntɔ ewɔna dantɔ ye tɔ ga ega wuna me tsɔ wu gotatɔwo tɔ bɔn ma gblɔ na wo be futɔ memetɔ be ya Mawu la tsi nya ɖe nu zã ya me Adelia tune maga ƒoƒo na wo ke o hallelujah maga de megbe tso aƒetɔa gbɔ futɔ ememetɔ yo gotatɔ yo
Oh, fika ke le o, yo tutu nami, be mi agedje, agbekoko me, atutu de nouveau koko be vudo me ya, ebe de ya nami, nuka, Nublanui Kpokpowo, be sike o demi tso futomo si me vola, be mi asubo vonfo manome, bona be amen. Let me ask you a question. Ma onya bia serena o. If you were not afraid, Nanye be ji me le vonfo mo. they will say something. Be amade la gbonya de, Somebody will do something. amade la wonane, Somebody will act. amade la va bia nya de, Somebody will be criticize you. amade la va ava Somebody didi will o poto. make fun of Amade la va you. ko. You were not afraid. Nanye be me le von, be ne vonfon de ke me le ji me na o ade no vi. Will you reach? E do fe kae na no egbe o. E ya tape to ajibere. Na yi do fe koko. Highest peak. Te fe koko. Do fe koko. E di be na se gome be. La nyigbaji o. Le tome yo. Fika kenele o. Na neke meli na vona o. E ya ta o demi. Yo demi voa. E be me na ne vo. Ne volo. E vo. To von si me. E ye do yi me be na o na ma. Yi. Be wenam. E me dog be ma one koko dare de pe koko le Yesu pen come. Pipi blandre voaton le koko nyenye. Le jojo nyenye me. Nyape Ŋkeke wo kata ne vonvon me gale me wa. Me gale von le meme o. Me gale von gota me o. Ne vonvon de kento me gale me o. Me le von na yo me chila o. Amade yi ke la va chomona o. Eve ava na be ma yi aga yi de mo subo ji wa. Nenye be vonvon de ke me gale me wa. Ye vocho vonvon si me a. Ye ma open brand Kpokpowo. Ye be lon klepe amenu veve le wodo le meu ye nya be jifo le kpo jijo cho ye nti oh eye nya be amado libe ya to fofo jina wa no binye ma cho de kele mena o we ya de anu agbe le kokko nyenye ple jojo nyenye me le nya fe Ŋkeke wo kata me le nya pe Ŋkeke wo kata me le nyape Ŋkeke wo kata me. Ŋkeke ne ni na anu agbe le koko je nyame ha. Wa gbe me Ŋkeke wo kata. Zene Ŋkeke ne ni na anu agbe le jojo nyenye me o. No velia ye ke ma cho fia mi le tepe ya le mawu nyame ya. Ye nye alesike mia vo cho dolele bada o me to ma pe Nublanui Kpokpowo me. Ma pemble Kpokpowo yo cho you adomi. Ma pemble Kpokpowo yo to nana mi nona la me seme. Ye blemble Kpokpowo yo cho ngena kokuchio le konami. Zaya kokuchio le ngele kona o le Yesu pen come. Dolele de pepe. E dole ame de pepe. La me gboto de pepe. Gbogbo von pe ameme nono de pepe. Zaya kokuchima o la ngele kona o le Yesu pen come. Salmo à la fin de Cameton. Salmo à la fin de Cameton. Kpokpoyi. Bebe aleke mia avola. To aleke mia. Ebe Salmo à la fin de Cameton. Pipe banto. Ebe wakafu. Yehowa. O lubonye. Eye nusi kele menye la. Ne kafu epen kokokwe la. Ebe kafu la. Te bubuenchi lubonye kafu mau gaya penu se gatri akoya pepe velia ebe lubonye kafu Yehowa mega ngol epe nunyi wowo be o nunyi wowo nye kao pepe tonlia amesike twa ouvre dada o kata kea o ouvre dada o kata choke o kata achokata ke o mekpo vo lo eye wo dagbe le wo dolele o kata nu wo dolele o kata cancer adejo Boki be doa la vo sida be dolele ma la vo akploli be doa la vo no tete fibrome o kata la buda na la menao nkuyo gba la vu eto yo kuwa o la asenu ade yo tua la fonu ezaya menu mo kata la jo
afi ɖe kpekpe yi ke mi le senkɔnye le ala va me le Yesu ƒe ŋkɔme. He forgives Etsoa nu vɔ̃wo katã ke na mi. iniquities. He also Nenema heals pɛpɛpɛkɛ woɖea míaƒe dɔlélewo katã ɖa le mía dzi. Kpekpe ame nelia. Etsoa from destruction, eɖea woagbe tso gbegblẽ me eye wòtsoa amenuveve kple nublanuikpɔkpɔ ɖɔna na o. Alekpɔ Mawua. Mawu ƒe tsɔtsɔke nublanuikpɔkpɔ ye medze nɛ o. Dɔyɔyɔ nublanuikpɔkpɔ ye medze nɛ o. Gaɖeɖe nublanuikpɔkpɔ ye medze nɛ o. Agbeyeye su mía si le lãme na o. Agbeyeye le luʋɔwo me. Agbeyeye yi ke ge ɖe mía mea le afi sia fia eyɔ katã ye ƒe nublanuikpɔkpɔ ye tekpe nyilia. Seda nublanuikpɔlae ye nye Yehowa. Nenemae eya ta wòkpɔ nublanui na mi. Ye ta wòɖea mi. Eya ta wòtuna ka mi. Eya ta ye wòwɔna nu nyui yiwo katã na mi. Ebe ame si ke nye amenuve la eye gbɔa dzi ɖi blewu. Mawu ɖe egbɔa dzi ɖi blewu. Vɔ ame aɖewo nye mawuvi ɖewo li. Mawuvi ɖewo li. Eye wogblɔna be yewo xɔ kɔkɔenyenye su yiwo si vɔa. Vi ɖe ko bi dzi. Vi ɖe ko do dɔmedzoe. Vi ɖe ko bɔ. Vi ɖe ko do dɔmedzoe. Nɔvi. Nu ma menye nu natsɔ bi dzi hafi o ɖe. Yele dzi nu aɖeke. Yele dzi ame aɖeke. Ya do dɔmedzoe la. Nɔvi nye. Ne trɔ zu mawuvi la. Ame pa gbe trɔna. Eɖo la ɖi Mawu. Mawu ɖe egbɔa dzi ɖi blewu. Eya ta mawuvi vavã la ɖo gbɔa dzi ɖi blewu. Menye nu sia nu me kɔ ato dɔmedzoe abi dzi, ato dɔmedzoe abi dzi. Ao. Nyui ɖe kɔa ehlɔ ŋkume. Nuvi ɖe kɔa eda pa ɖe ame ta. Awo la eɖe fia bena ɖe ɖeɖekpɔkpɔ kple dzimetɔtrɔ vavã kple nu yiwo katã sunamesito mea mekpɔ xɔe o. Kpɔ Mawu ɖa. Mawu ŋutɔ gbɔa dzi ɖi blewu. Eye wònye ebe amenuveve bɔ ɖe si. Amenuveve bɔ ɖe si kpekpe 11. Elabena ale si dziƒo kɔ tso anyigba gbɔe la, nenema eƒe amenuveve ŋusẽ ɖe ame siwo vɔnɛ la dzi atsɔ nu vɔ ke wò zã yame. Yebe nublanuikpɔkpɔ ya aɖe o le zã yame. Yebe nublanuikpɔkpɔ ya ayɔ dɔ o le zã yame. Mebe ɖe egamea su na wo azɔ. Yehowa ƒe nublanuikpɔkpɔ ya ebe li tegbe ekɔkɔ boo. Eye dzi ebe nublanuikpɔkpɔ ya gã ya eli na ame siwo katã vɔnɛ kpekpe 19. Egblɔ be ke Yehowa ƒe amenuveve li tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me. Eli tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me. Aleluya. Tso kaka Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ. Mose ƒe agbalẽ velia. Kaka va kɔ ɖe nubabla xoxoa be nuwu. Kaka va se ɖe ke Yesu va amenuveve ma. Ye trɔ zu ŋutilã ye ma. Ye tsɔ amenuvevea va na mi geɖe. Eye wòɖe dɔlélewo ɖe le amewo dzi. Tsɔ nu vɔ ke amewo. Mebia ega ɖeke be woaxe na yewo lo. Eyɔ katã ɖe nublanuikpɔkpɔ sɔgbɔa ye ma. Ebe Mawu ƒe amenuveve li tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me. Ave nuwo le zã yame. Egblɔ be yeƒe amenuveve li tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me na ame siwo vɔnɛ. Eye eƒe dzɔdzɔenyenye li na viwo ƒe viwo. Aɖewo. Axɔ na viwo. Aɖe viwo ƒe viwo tso dzidzime yi dzidzime va se ɖe ke Kristo la va. Yehowa ƒe nublanuikpɔkpɔ akpɔta no wɔ dɔ le nyaƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔme. Salomo 100. Tabla 45. 145 kpekpe ame Adelia. Ebe Yehowa enye amenuvela eye wòyɔ fũu kpakple nublanuikpɔkpɔ. Ekpea fi sia fi ke miexlẽa. Afi yiwo katã xlẽ mi lea. Ele ɖe fia be amenuvela kple nublanuikpɔla nye Yehowa la.
ekpɔtɔ le ɖo ŋkue dzi na mi be ɖe miaƒe Mawu ya amenuvela kpeke masiekea egblɔ be Yehowa enye dɔmenyɔtɔ na amewo katã enye dɔmenyɔtɔ na amewo katã nɔvinye Yehowa nye dɔmenyɔtɔ na mi lo gblẽ be Yehowa nye dɔmenyɔtɔ nam gblẽ na nɔviwo be Yehowa nye dɔmenyɔtɔ na o na amewo katã nuvɔ̃lawo nyame yiwo de megbe to Yesua gbɔ tomaɖolawo aglãdzelawo ame yiwo katã le nuvɔ̃ be tsi ene nuvɔ̃ trɔ zu nuɖuɖu kpetsike kple akpɔnɔmi le ɖua ame mawo katã be dzidzi be nya dometɔ ɖeke natsrɔ̃ o lo edzi be yeaɖe mi elabena Yehowa nye dɔmenyɔtɔ nyaɖelae nyabe katulae nyabe xɔnametɔe enyo nyoa dɔme na amewo katã ame yiwo le ɣedzeƒea enyoa dɔme na wo ame yiwo le ɣetoɖoƒea enyoa dɔme na wo ame yiwo le dziehe kpadzi ame yiwo le anyiehe kpadzi ame yiwo le nyabe Togo du ya me le keke bliboa katã me la Yehowa nyoa dɔme na amewo katã le duwo katã me le anyigba katã dzi ebe eye eƒe nublanuikpɔkpɔ gayɔe ke la nublanuikpɔkpɔ kpekpeyawo katã le ɖo ŋkue dzi na wo be Yehowa ɖe nublanuikpɔlae ebe ɖe ɖo ŋkue dzi be ɖe yenye amenuvela nublanuikpɔla ebe zãyamea egakpɔtɔ le Togo dua me le loa me le zãyame eye mebe Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔa ava na mi le zãyame fi kake ne le o fi sia fi ɖeke li ne le se Mawu nya le radio dzi le kpɔe le telewo dzia Yehowa ƒe nublanuikpɔkpɔ gbagba ɖe eƒe dɔwɔwɔwo katã dzi kpekpewolia egblɔ be Yehowa ƒe dɔwɔwɔwo katã ada akpe na wo eye wò Mawu memewo akafu ame yiwo ye ŋutɔ wɔ ebe yeƒe asinudɔwɔwɔwo katã akafui ada akpe nɛ yeƒe ame kɔkɔeawo akafui kpekpe ɖekelia gblɔ be woagblɔ nya le wò fiaɖuƒe ƒe bubu ŋuti eye woaƒo nu le wò ŋusẽ la nu kpekpe 12 ne woaɖe eƒe nutsuwɔwɔwo kple eƒe fiaɖuƒe ƒe atsɔnyo la afia amegbetɔviwo katã eye dzi gblɔ be wò fiaɖuƒe enye fiaɖuƒe mavɔ Haleluya eye wò fiaɖoɖo anɔ dzidzimewo katã me wò fiaɖoɖo anɔ dzidzimewo katã me kpekpe 14 ebe Yehowa tso ame siwo katã dze anyi la xɔ ne le dzanyea ela tso xɔ zãyame eye ne eve gena dze gɔta me trɔ yina bi atukpawo kple asorabe tukpawo gbɔ gayina ditamawo gbɔ gayi azãdzedze gbɔ ahasi gbɔ gayina ɖe agbe fitifiti gayi ɖe agbe baɖanɔnɔme la zãyamea ne trɔ ɖe ŋuti la aƒetɔ la siwo tso axɔ na o ne egbe dzesi ɖokuiwo ko be Mawu menye be mede megbe tso gbɔwo metrɔ gbɔ va zãyamea nublanuikpɔkpɔ la xɔ na o le Yesu ƒe ŋkɔ me ebe aƒetɔ la tso ame siwo katã dze anyi la xɔ eye wòfɔ ame siwo katã wobɔbɔ ɖe anyi la ɖe tsitrenu afɔ ɖe tsitrenu zãyamea atrɔ nɔnɔmewo katã le agbewo me Yakobo tatɔlia kpekpe 11 Yakobo ƒe agbalẽ ta atɔ kpekpe 11 ebe kpɔɖa ame siwo katã doa dzi le dodokpɔwo me la wonye yayratɔwo mieɖo ŋku Yob ƒe dodokpɔwo kpakple ale si wòdo dzi nu yiwo katã va Yob dzi kpɔe ɖa eye miekpɔ eƒe nuwowu la ɖa miekpɔ yeƒe nuwoe miekpɔ aleke Yob va wue nue eye mia katã miate ma dze si be Mawu nye nublanuikpɔla kpakple dɔmenyɔtɔ elekpea
ta edanye Yob yo, edanye Jacob yo, edanye Yeremia yo, ame sia ame yi ke le to fukpekpe me la akpɔm bla nyi na o. Mebe anyo dɔme na o. Eye aɖe yeƒe nublanuikpɔkpɔ afia o le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eya ta kpekpe 15 eye dzi gblɔ bena ebe xɔse ƒe gbedodo la aɖe dɔléla ma ɖe agbe fiesi ya. Xɔse ƒe gbedodo la ayɔ dɔ o. Aƒeme ɖa atuka o. Le radioa gbɔa anana vo. Fi kake mi le o. Le zãyamea wo ya gbe ɖo to tsɔ ŋkuwo katã da ɖe Mawu nya dzi. Tsɔ ŋkuwo da ɖe Mawu dzi. Eye enye nu vɔ la enya mewɔ ya Mawu enya nye ŋutɔ nya nu ya va dzinye ena enya nuwo katã enya nu sia nu elabe Mawu le eƒe dɔmetɔtrɔ kple eƒe nublanuikpɔkpɔ mea. Yebe mlekpɔkpɔ yi ke li tso mavɔ yi ɖe mavɔ mea. Mawu yi ke nyoa dɔme na me ɖaa. Zãyamea akasi o, atrɔ o, wo nɔnɔme le Yesu ƒe ŋkɔ me. Be xɔse ƒe gbedodo ɖa la xɔ dɔléla ma ɖe agbe. Aƒetɔ la fɔe ɖe tsitre eye ne ewɔ nu vɔ̃ la woatsɔ wo ake. Hallelujah. Gblɔna be amen. Ne wɔ nu vɔ̃ la, ewele gblɔ be nye nu vɔ̃ la, ye dzidzi nyawo ŋutɔ le bu fɔ o. Aƒetɔ akpɔm le anyi na o. Satana ye tsɔna nya ɖe ame ŋuti be ahã takpekpe ye yafi ma ye Mawu nyagblɔla be Mawu la tsɔ nu vɔ̃ tsɔ ke wa ye be la tsɔ ke ya kpɔ woya nye ŋutɔ me nya be o nye me ka dzi be woya woate tsɔ nu vɔ̃ tsɔ ke o nye me ka dzi o elabe me dzesi o menyawoe nɔvi zãyamea Mawu ya tsɔ nu vɔ̃ wo ke o le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ebe ne wɔ nu vɔ̃ la ebe woatsɔe ake kpekpe 10. Miʋu mia nu vɔ̃wo me na mia nɔewo. Egɔme ɖe gbã aʋu nu vɔ̃wo me na Mawu. Ne va Mawu amegbetɔ gbɔ be ʋu nu vɔ̃ me na ame ge dzi ne dzagɔ le vɔ ye etsɔ wla do Mawua menye amegbetɔ ya tsɔ ke o koe vɔ ɖe Mawu ye tsɔ ke na ame gbã eye la tsɔ nu vɔ̃ ake o gbã eye na ʋu nu vɔ̃wo me na Mawu. Aʋu nu vɔ̃wo me na wɔlawo. Dzidadawo nu yiwo katã ne wɔ le bebe me. Nu yiwo katã ne wɔ Mawu ya nye koko la elabe ye be ŋkume la naneke menɔna bebe me o. Nɔvi va Mawu gbɔ tutugba. Mawu le dziƒo yi ke le kpɔwoa abe Mawu tso fi aɖeke va yi fi aɖekea Mawu nu ya ɖeke mewɔ ya vɔ tso miɔ dzi va yi ɖusi dzi alo tso ɖusi va miɔ dzi esrɔ̃ le afi ma. Xɔlɔwo, dɔmetɔwo, asimetɔwo, miakpɔ ame yiwo katã le teƒe ɖeka, ame yiwo dzi ne dzagɔ lea. Azɔ gbã tso dziƒo na ʋu nu vɔ̃wo me ne Mawu tutugba. Evelia, ame yiwo dzi ne dzagɔ lea na aʋue me na wo. Ame yiwo be nu ne fia kpa sesetɔa trɔ tsɔ be nu vɛ na wo kpoo. Nenye be ne vɛ eyi eye ne vɛ gblẽ nu le ƒome ɖe me gblẽ dome na tugbedzevi ɖe tsɔ da ɖi. Dzilawo le do dɔmedzoe le bi dzi wobe dzi xɔdzo eye meza ga ɖeke ɖe tugbedzea ŋuti o eye wobe evi nyavi koe ti asi ɖekea nu mɔ katã ne wɔ ye dzilawo le bi dzia na yi ave ɖe kuku na wo na yi ave ʋue me na wo eʋue me ne Mawu etsɔ ke o hawovi ame yiwo dzi ne dzagɔ le anyigba dzi hã biawo tsɔtsɔ ke ʋue me na wo nenye be ne ʋu nu vɔ̃ me ne Mawu ye velia ne ʋue me na nɔviwoa ya na be nɔviwo dzi ne dzagɔ lea menye be na kɔkɔ ta dzi abe tsatsa boli yi ke le gbedzi kɔkɔ ekɔ ɖe dzi gledze ao menema womewɔ nenema o akple dada abe eva tɔtera mia gbɔ kɔa abe trɔ dzime kɔa eva tɔtera meva be ma ƒu nu vɔ nyume na o womewɔ nenema o
doku bobo mo onele ne nyawo ma fa menu fefe la gbeomea e nya be maga onuvo ma okewa a Troade na megbeto gbo e nya be maga la gojegeleji ave finane ke yikenya me ato e be mi vunya pa nuvo me ne mi anuwo esego mazo e mi dogbe dade mi anuwo ta be na mi apenla menase amajojo fe gbedodo ra sika nu senala ten wonu gede pe yo mi adora saya me a onu gede la gbe o me dede papo lava now me be khokho lava now doyoyo lava gadede lava apetola awo ya o katsa le nya pa gbe o me le Yesu pen comme nya po no ton liaison no ton lia nya po le fi anye jojo nyenye pakple no tepe wowo si kelina ambe koko yo nu mawu le jo no biwe happy nya ba mawu gbo nya ba bi kho Yesu a nous vont la o mienye ame majo we mienye e yo me bana mawu gbo vo aga kpoto no agbe majo no mu aw ne nyawo eto Yesu be voa me Yesu be voa wo do la gbe onchi eji onchi Yesu be voa to khoseme e wo do la gbe onchi a e vuma trona me eye ma ga no ale ne le chao gbedeo eye no globe ti enye donchi betefea eye ma va atrojo abale ne la fiva wa ede fiabe ne va ma ple majo nyenye ajo paple chocho nyenye ne va pak abe nouveau la nyanya to kekeke a ajo abe amekoko ene amei totro de genada me pa gbeme nenye be ne va mawu gbo e va Yesu gbo eye ne cho agbe onea ene gbona be agbe ne be da peto nu yo me wana cha nyama ga wona o nu yo me nu na cha nyama ga nu o la aya peto egbe ku yo me yo na cha nyama ga yo ke o au bada yo me dona cha adamama do kunya dade mododoji anabe matro du tete pobe nu na nchuo le monjide nyama ga do nu ma okeo alakpa yo me dana cha ablamo fon yo me wona nu fiti yo me wona cha nyama ga wo okeo eya edesiame vanvan kho Yesu de o gede wa gbeme e jojo nyenye sike nu tepo la yo nchi ma le joa wo pe agbe jojo no Roma to pa gbaleta we fe pepe banto ba me le khlo nu mi no bi lon to ma u pe do me totro me bena mi acho nya penchi lan wo awo vo sasa gbagbe acho vo sasa gbagbe menye vo sasa kuku o ela ba mesia me kele nu agbele nu tilan be nu me la enye nu kuku to gbo be la gbe han vo nenye ba petola na o dede de Yesu geda gbe o me la eye bemblem papo gede wa gbe me na cho onu tilan o vo sasa gbagbe ne mawu sikenchi ko sikeje mawu nu anye o mawu subo gbagbo me to pipi velia be wanyi no mega de keke siame to o keke ya yike me mile ya satana ele doji satana nye mawu le keke ya me nu yo kata mi le kpo le keke megbe nu bada o ta me sesebenu o ta sesebenu o satana ele megbe na nu mo kata yenye keke siame be fia eye el azon ine jo le satana gbo yene va mawu be kpokplote e va Yesu be kpokplote a esi meganye satana to azon ode eye meganye satana be viota mele be wanyi no na de keke amato to vota mususu do la tro awo yeye bena tema juru sike nye ma pe lon nu sike nyo jama nue wo le blibola me akpo Mateo sa ton pipi matin ebe wa yira
ame siwo dzɔdzɔnyenye kple kɔkɔenyenye ƒe tsikɔ le wo wum, ne kpɔ agbewoa, la kpɔ be eya menye nu dzɔdzɔe o, eya menye nyawo toto be nu o, ne kpɔ agbewoa, na be eya medza o, ne kpɔ agbewomea, na kpɔ be eya menye dziƒo be nuwɔna o, eye nu mɔ katã ne kpɔ azɔ be nu yɔ katã ke nye ŋutɔ me dzina tsã be ma ʋli awɔa, nye mete le wɔm o, eye wo medzi amawo nu hã o, eye ele dzi azɔ be mawu me ƒe dzɔdzɔenyenye si ke ana be nate ma dze mawu nu ye onu dzɔdzɔenyenye ya le dzro, ele dzro heli ba ƒetɔ kpɔm ɖa, mexɔ Yesu ɖe agbenye me gake akpɔ ɖa nano gakpɔtɔ ɖu dzinye, medzi be wo dzɔdzɔenyenye la na ɖu fia le menye, dzɔdzɔenyenye yi ke la to dziƒo, dzɔdzɔenyenye ke to na Yesu be ʋua me va na ame ƒe agbeme la, eya di me le, eye ele dzro nyem, woayra ame siwo dzɔdzɔenyenye ma ƒe dɔ kple tsikɔ le wo wum la, elabena woawoe aɖiƒo no kple dzɔdzɔenyenye zã ya me, aɖiƒo no kpakple agbe kɔkɔenɔnɔ tso zã ya me dzi, yi ke dzɔdzɔenyenye ke tso dziƒo va, yi ke me nublanuikpɔkpɔ le, yi ke me nuveve le, yi ke tso Kristo ŋutɔ gbɔ ava agbewo me, yeƒe dzesi anɔ dzi o, eye ame yiwo katã miakplo mi nɔna anyi tsã, wola kpɔe kakanya be ame ya, ŋutsu ya, tugbedze ya, ŋutɔŋutɔ ye lo, nyawo tom wole, yeƒe agbe trɔ nyawo, wo ŋutɔ la ɖi ɖe ase, eye dzɔdzɔenyenye ya, kɔkɔenyenye ya, ye la nɔ he nukunuwo va nyaƒe agbewo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Kpekpe amandrelia, woayra ame siwo le nublanui kpɔm na amewo la, elabena woawoe woakpɔ nublanui na, eyi ke mekpɔ nublanui na o, ye tsɔ nu vɔ̃wo ke o. Nublanuikpɔkpɔa mee ne Mawu to na be evo ya agbewo trɔ le, nublanuikpɔkpɔa mee Mawu to ye edziwo trɔ, ye trɔ zu ame yeye, yi ke wònye be Mawu kpɔ nublanui na wo ta ɖe, wò xã aɖe nublanuikpɔkpɔ afia ame bubuwo, maganya ame yi ke wɔna dã, nɔ wɔa dã, awɔ akpanye, nye ame yi ke nya wa sese, enya wo sese na, ame sia ame dzo vɔna na o, ame sia ame nɔ vɔna be fi ɖe kpekpe yi ke ɖe le kɔa, ame sia be mi kpɔ nyui ɖe lo, nyɔnu ma, yebe nya me fa na lo, ne me nya o kɔa ado nu kpɔn fifi dze, eye ne ƒo na wa, o ŋutɔ ne me nya oa, adzi ɖoko dokpo, awo, fifia ɖe, ela zẽ be ɖe, Mawu kpɔ nublanui na o, Mawu trɔ o, yebe nublanuikpɔkpɔ le agbewo me, eye azɔa, yi ke wò xã enye akpedala ne Mawu be ɖe, ete trɔ yi nenema ta, wò hã na ɖe dɔmetɔtrɔ afia, wò hã na ɖe nublanuikpɔkpɔ afia amewo, azɔ ame sia ame la kpɔ be elabena tababla aƒe wòtso na, azɔ srɔ̃ŋutsua, ne ŋutsu ya aɖe fia srɔ̃a nyɔnu be tɔtrɔ va, ɖeviawo la kpɔ be alo vava míabe dzilawo trɔ, dzilawo la kpɔ be nyawoa míavi aɖekea yeƒe agbenɔnɔ trɔ la be nu ka nublanuikpɔkpɔ dɔmetɔtrɔ ge ɖe yeƒe agbe me, eye ehã le ɖe nu ka nublanuikpɔkpɔ kple dɔmetɔtrɔ ya tsɔ le fia amewo ta. Bibla be woayra ame siwo kpɔ nublanui na amewo la, elabe woawoe woakpɔ nublanui na. Sekpe ame enyilia, woayra ame siwo dza le woƒe dzi me hafi míava Yesua gbɔ, míabe dziwo ƒo ɖi, míabe dziwo gɔ̃, míabe dziwo le yibɔ, eye nu baɖa, susu vovo, susu baɖa, susu makɔ katã nɔ mía me, nɔ dzime na mí, azɔ yi ke míva Yesua gbɔ, Yesu be ʋu yi ke klɔ nu vɔ̃ ɖa le mía ŋutia, ele tsi na mí, klɔ míabe dzi ŋuti, ebe woayra ame siwo dza le woƒe dzi me la be woawoe akpɔ Mawu, nye makpɔ Mawu. Menye makpɔ Mawu kpakple dzi ƒoɖi o, vɔ kple dzidzadze, menye dzi ke yɔ kple nu vɔ̃wo o, ebe yakpɔ Mawua, hafi nakpɔa, ele be woatsɔ nu vɔ̃wo ke o, ele be woaɖe nu baɖabaɖawo katã do go ɖa le dzi me na o,
ye mo pemblanyi kpɔkpɔ yi ke he dede blibo yi ke he tsilele ememetɔ vana o ye pemblanyi kpɔkpɔ yi ke trɔ wa gbenɔnɔ keŋkeŋ la nɔbi nye ne me kpɔ xɔe oa ava me no zaya me ava me na o mebe ava me na o ava me na o ma pemblanyi kpɔkpɔ ya awɔ dɔ yawo katã le mitodzinɔlawo katã ba gbeme le Yesu ƒe ŋkɔme. Hebritɔwo ƒe agbalẽ ta ne kpekpe 14 Hebritɔwo ƒe agbalẽ ta nelia kpekpe 14 ebe azɔ esi nunɔla gã si ke to dziƒo me yi la le mía si si ke nye Yesu Mawu vi la mina míalé míaƒe xɔseme ʋuʋu la ɖe asi sesĩe ebe ɖe xɔseme ʋuʋu ka be Yesue nye ɖela nam le nyamame ɖe asi Yesue nye dɔyɔla nam le me ɖe asi sesĩe Yesue nye katula nye le me ɖe asi sesĩe Yesu ye nye nublanuikpɔla akpɔ nublanui nam le me ɖe asi sesĩe Yesu ekpe wo nyame ʋuʋu wo nyagbɔgblɔ be Yesu ma tso ƒu gbe o le me ɖe asi sesĩe Yesu atewi Yesu atewi Yesu atema le tsi nam le nyame ʋuʋu ma na asi sesĩe Yesu abe nu nye akpɔmlanyi nam atrɔ nye nɔnɔme atrɔ nye ŋutinya keŋkeŋ le eme ʋuʋu ma ɖe asi sesĩe ebena esi azɔ nunɔla gã ma si ke to dziƒo me yi la le mía si si ke nye Yesu Mawu vi la mina míalé míaƒe xɔseme ʋuʋu ɖe asi sesĩe kpikpi 15 elabena menye nunɔla gã si ke matem anya míaƒe gbɔdzɔgbɔdzɔwo na mí o lae le mía si o bena ele tsi nu vɔ me eye alo ele se veve le nu vɔwo me eye nu vɔ le be agble dome na wa ɖe nunɔla ya ekpɔ mlanyi na me la esia veve la me nu la maɖe mɔ be na tsie me o la ele sia ta ɖe akpɔ mlanyi na o wo gbɔdzɔgbɔdzɔ katã wɔ dɔ ɖe ame dzi ebe ɖe eya menye gbɔdzɔgbɔdzɔ me tɔ abe míawo ke ne o kpekpe 16 mina míatsɔ dzideƒo ate va míatsɔ dzideƒo ate va ɖela gbɔ tsɔ dzideƒo va dɔyɔla gbɔ tsɔ dzideƒo te va katula gbɔ tsɔ dzideƒo va xɔnametɔwa gbɔ tsɔ dzideƒo na gogo nublanuikpɔlawoa tsɔ dzideƒo na va meka gbɔ Yesu gbɔ game enye ya eye ne va akpɔ mlanyi na o ne va ayɔ dɔ o ne va aɖe o mina míatsɔ dzideƒo ate va eƒe amenuve zikpui la gbɔ bena míaba si na su nu ka nublanuikpɔkpɔ dzi ekpe nublanuikpɔkpɔ ƒe nya tso mavɔ ɖe mavɔ me tso dzidzime tso teƒe ya ve kɔ ɖe teƒe keme tso ame ya ve kɔ ɖe ame keme dzi tso ame ya dzi ve kɔ ɖe ehavi dzi nublanuikpɔkpɔ ya le afi sia afi na mí eye bena míakpɔ xɔxɔ le hiahiã gbe egbe ye nye gaƒoƒo yi ke aƒetɔ la ŋutɔa aɖe ye be mlanuikpɔkpɔ afia o atsɔ nu vɔwo ake o gblɔna be amen akpɔ mlanyi na o bena vo o gblɔna be amen akpɔ mlanyi na o ne wòayɔ dɔ o akpɔ mlanyi na o eye wòaɖe o gblɔna be amen mesia me ne bɔbɔ ta wòamia ŋku azɔ mesia ne bɔbɔ ta míamia ŋku mlanuikpɔkpɔ le teƒe ya wòtrɔ ya ele teƒe ya zã ya me be yatrɔ míaƒe ŋutinya yatrɔ míaƒe agbenɔnɔ mlanuikpɔkpɔ le afi ya wòtrɔ ya bena ɖe yana ŋutinyawo natrɔ ŋutinyawo natrɔ kekekeke eye ne kpɔ agbewoa ne kpɔ be yemedze na o la eye ne kpɔ be yenye nu vɔ la yenya le yi ke yenɔ agbe fitifitiwo tsã va yi aya zɔ ye ɖe dzi be Mawu ne kpɔ mlanyi na ye fi sia fi ke ne lea le loa me le
Togo Nigbadji, eye ne se maunya veve ya le radio agbo le zayame. Ye maunya ya kasi oji. Elle dit de papa. Elle dit beba gbe ne tro. Elle dit be mentinya ne tro. Nu koko nu ne ba yi. Apeto ne tro ye pa gbe. Wa pomle na e zayame ya. Fika kenele ya kwasi ji ma ya le po, mo le po, mo ne ira o. Bless you there. Raise up that hand very well. And you're telling the Lord, you are pointing to heaven. Tone mau. Apeto asi me koi ji ya. Me koi ji do da gbo. Ela me gbo e khona me chona vana. Gbo e ji me totro chona vana. We tona me pe ji. We kpombla ni na me. Apeto me di me na venu nye. Me di me na venu nye le sayame. Me di me na kpombla ni nam le sayame. No gleni. Ma apeto me di be ma agbenye ne tro kwasi ma de ji. Ya me yo kata le radio agbo le gapopo ya me ya. Kwasi ji le radio agbo la puya me le konji le doa me fika kene le. Et un titre fa, titre na Yesu. Titre na de Kpokpowo. Titre boa chonu bon akeu. Na tone ma peto. Me di na kpombla ni nam. Me di na kpombla ni nam le sayame. Kwasi di na cho fa. Eye kenu onto na gble. Papeto me di be kpon numbla ni nam. Me di be na kpo numbla ni nam. Me di be na venu nye. Ne ma no agbe yeye. Apeto nu yo menye chala. Nye maga anyekeu. Azon cho e na no vunu fo o mene. Glene ma peto. Menye nu fo la. Glene. Nye matema de do kwinye o. E do yo kata me wona. E do makoma yoni. Apeto me va gbo. Ben adem. Chonu von yo kem. No glen. Nam be de Kpokpo be jijo. Na gede menye. Apeto nama me nu fefe le sayame. Matok beda de tao. Fofo. Le Yesu panko se sema me. Eweni. Nublani Kpokpo kata be fofo. Ame nouvelle be mau. Mawe ayata na ton Yesu doda be wava ava dronya pa nouveau ba gba o me do gbedara me siame yike ko alo eji le sayame le jibede na kpombla ni na e acho be nouveau akeye ya sayame ya apeto kona o le Yesu pan come chobo nouveau katake o eye tutu wa pe nouveau kple fo bubu o katan yo le jimena wa da kenkem le Yesu pan come apeto na be wo gbogbo na di da se no pe gbogbo be yo tro zuma obi be o chobo nouveau keyo eye azon am nouveau su yo si be yo magana pe ko kwa no mazon le Yesu pan come apato tro mesia me ike kwasi di ba gbe be wanu agbe jojoe kokoe agbe ike jo akọ o konti le Yesu pan come o gbogbo ne de da se na me o domoto de sia de pe ji o be lupon o be azon yo trons mauvio ye mo pa me nu be le yo me be yo anu agbe ye apato do peji na mesia me le Yesu pan konti mi dogbeda le Eva melo bebe Eva amen hallelujah tu peux le poisser penao mau dollar le poisser penao who you are and what the Lord has done, and it'll make you feel Dipo le kwajijo that will help us to keep on helping you. Dipo le twaseye den chi o azon be zaya e wo chacha nyuto ye mau venu o afeto akpon blani now hallelujah 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 hallelujah
Hallelujah. Finish writing, submit to the Akpene ma counselor ude chachanyi to ikene wale piensia. is to enable us Akpene ode ale ne help chowa gbena you can zaya be continue mau in nakpon this new Nublanui nai. counselors. Let's E do nyao it nyawa mau kpomblani nao. fast. Nenye be ne Let's wakbe dodore spread akpakpele to the mia. back, Ela to chonchina my min right, tobe. to my left, Na and cho the middle hall wo nyanyana nao yo nyanya chonchio. that have Unko everything eko ikemenele described where necessary, adresse wo where ple there are no house acho kata addresses, you acho can ngolo describe very SMS clearly so that we'll be cho able to dodami trace them. allo atema yo number ike mia yo Those fifia online, nya yo you fifia can also atema cho fill the form nyanyana na yo kata by cho doda clicking the link le below your system 93 there, so you can give us information about yourself, enable us 04 help you. 38 Counselors aga ngolo 38 ke maga let's to bleke spread, 93 and when you 04 finish where you are attending to, get to the other 38 place 38 so that we can quickly finish. Vegbea blacheke Remember, voton our Father is coming up again de ke okple amene to blaton pray voni for your miracle, Mega the no bebe. miracle of mercy pastor ya that tro God va is fiflai about to give you eye in this mau ya final ma night. nublani So keep pokpo pe praying and nukunu preparing na mia yourself dometo right de now, sia de ta mega kwajo because today totono radio there abo will be totono radio explosion abo of miracles. ela be saya So be nu praying yomi me and preparing pokpo nu yomi yourself me and be telling sekpo the Lord, wa we mau ya I wo will not leave you ela be eja this dedi final night. ye be mbran pokpo la I will akode receive my amesia me miracle pa of gbeme mercy. eteyo God nomba velia has ikenye released His mercy of salvation, 92 mercy of restoration. 32 He has all kinds of mercy for you here tonight. 0006 Tanzania nubani pokpo hame Fill the hame forms hame hame oli very quickly. vo Those who oli cannot write, mau please, let's le help mamage them to write. na mia dometo de sia And de those le who do not esayame have Ta writing kotono materials, biro to write, radio please agbo help them to write. eye And as soon nacho as nyanyana na yo collect those kata forms, nye ensure you ahia submit them chogbo to your unko supervisor. nko le yo na o kuma nko pele nko yo na Tonight unto is night of wonders. o a number Tonight yine is zana night of wonders. ela be saya menye nukunu be zame Pray and call upon God as you eye prepare yourself. atemacho We are not in a hurry tonight. Eyo By the kata grace of chododa God, you receive your own SMS. before you go. alo ne Counselors, matema when wa you etembia finish mare wa kperinchio na we cha 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 the data, ye please alo stand atema yo by number yi those kemi who yo have fifia challenges number me femina mi and help them bantoenye 93 to come out 04 and give 38 their 38 evelenye testimonies when it is time. 92 Practically, 32 God will demonstrate His power here tonight. 0006 Not eye by your saya power, mau not by might, adeye but pe by mercy. mlanyi kpokpo de gonami adeye pe Tonight, mlanyi kpokpo afiami le saya me eye akpɔ mlanyi pray nenya dometɔ and de tell sia the de ta Lord, nu I yi am ke mia ready fifia nye gbedodo to da experience your gbedodo da all-round tɔ mercy gbedodo da in tɔ my gbedodo life. da ato ne mawu be medze be na ve nu nye le saya me mawu ve nu nye Remember, aba de ke the salme ŋlɔ la believer's do gbe ɖe ne banquet. mawu All those ve who nu give nye their lives to Christ mawu before ve today, nu nye and those who eye have saya just given their lives to mawu Christ now, ave nu o on the fanfan 4th yehowa la ve of nu o December, ela ve nu o believers banquet at our igbedodoradzi headquarter na church bia in mawu ƒe Yola, amenu veve Pupule Street, ye ƒe GRA, amenu veve and all over le the saya me regions, be and in yehowa all ve other nu nye states and centers mawu gã globally. ve nu nye yesue ve nu nye dɔléle ya ɖo la vɔ nam Tonight is your night. o babla ya te me le ya ɖo la Tonight is your vɔ night. drɔ̃ badabada yiwo katã me kuna wo nu la so Challenge, whatever sickness, gbɔgbɔ whatever vɔ yiwo katã ailment, tsina yiwo me na o ne mlɔ anyi anɔ kpɔ ame kuku le alɔ me ne mlɔ anyi anɔ kpɔ elã ɖo le alɔ me eƒea be nuwo ya ŋutɔ ya egi nua gale sese ɖe dzi wo katã wo nu la so le zaya me gblɔe la be zaya tɔnye gamea suna mazɔ gblɔe gamea suna mo la yesu ya ɖo nowowu na nɔnɔme mɔ katã le yesu ƒe ŋkɔ me
ya ne feja wonde ke kwa dolele dolele gayo kata ne bodadi be ya chowo nanea e domala gble ke e ne ga foko e do ha vona zaya Yesu la note nonomema no la chole wa gbeme hela bena Nublanui Kpokpowo javana am nouvela avenu akoko otogo le nonomema me Yesu la de otogo le me zaya le Yesu Christo comme la be ma jijimea Pasteur Yatrova, Yatrova, Ekbenye sa mamlealo, Ekbenye sa kotia, Eye mauma dasio na jo, Ano radio agbocho kaka yao da kaka nekbekoa, Ye nane kama jola gbomea, ma vamo, Ye go wana fenu godo avenu la. Godo ela honami, Godo ela akperemianchi, Godo ela wapanami, ta chirado, eye anotogbeda, bia, eye wanao, popotroa, Sanya kaka todora la pa wela nyame tutu gbanto ekela yo radio de l'évangile mabede wonyo numa onuchuma o de kajema wenya me gbanto ayo radio jivea ade da ciel sanya melabe fi kakenelo mauya kasio sanya me we ya appel kono hokwa ko nwando to menao e boy ko khotaji bedo khotaji bedo zanya me elavo cho azo cho le radio abo ne mia achira na peto doda jirado elabe mau famea adogbeda mau a pomblani nami hallelujah. You know that your miracle is coming Nenya be nukunu de ya chole pa gbeme to ma pemle Kpokpowo me zaya me ya mebe mi kafuma u ye ben me Kpokpowo a chonu vo kena mle Kpokpowo enana mo vuna e kwambla nyina mo o yu ato e kwambla nyina mo tunaka o mi me jena de ke o mi me jena de ke o menye e gaile mi asitayo vo ambe nouveau fe Yesu toyola Yesu konameto Yesu katula elegbo baba elegbo le sayame. Your surrounding has taken your voice away. Baba Yesu no tere gbo le sayamelo. He will heal you. Ase woli dodo akonao. Every kind of sickness, Tolele sia tolele la me gbegble o kata Yesu la pote nou mo kata jola gbomele Yesu pen comme. this the final night. Egbenye san kotia esa kotia tolele ma For that, eja fo. La me gbegble ma la fo. Kokuchima ela nge Bebe sema ela fo ti ko wa benchi kokwe agede wa gbemazo toyoyo yo katutu yo gadede yo koname yo nokunu yo zayamea ele konu potia yayira mamletoa tolele o okata wala fo elabe fukpepe okata onu lavo onu leso tik de pepe ikele veu kwasi de kata da fikele veu apodoji o alio akota yo fodome yo etayo kolo de kareji na da de kara fikele veu afoyo aboyo aloyo oh kwasi de jide na tondo wezon ja na nokunu le sayame amen. Apoto ya jirado chonu kunu ava jirado fofo le Yesu pen come
Yera won ko zaya la be enye lonlon pe mau dome totro pe mau mblani kpola pe mau ike amenu wa Nublanui na me dogbeda be zaya peto na de wo mblani kpokpo pe dome totro fiavi o kata le Yesu pe nkome apeto tolele sia tolele be nono me de pepe yike la mo pa gbeme ya dejo le zaya me le Yesu pe nkome kaka yo le susume yo le tagome yo nyadava be kaka chaka le susume na wa dejo de numo kata jo fufulai wo nukunuma amlima nukunuma lo agbemena o le Yesu pe nkome nyame yo kata ye metele kponu nyuinde o be nkuo kpona nu fiti nku antojo gba ye gowa to o dom totro pemlen kpakpoma la kasi nkuma o vunkua o na o le Yesu be nkome amayo to kuna o eye o ma fuanu o nu se ton enye nu se o ne kasi o vu de gao pade vutona o wasenu aponu le Yesu pe nkome nu tete de pepe ikele o pa gbeme ekpo ile jimena wa kpo ne bu le Yesu pe nkome nu tete ma ikele nchina ba fima tete ma ne bu le nchina mena o le Yesu pe nkome nu tete le tagome nu tete ikenye fibrom ikele lamena fibroma ne vona o le Yesu pe nkome afọ ikeva lolo gande me dogbeda be apeto fufulela afọ mane mio kasia me ma ba fọ yodoe nu setoe le Yesu pe nkome akplolui me dogbeda akplolui ane vona o le Yesu pe nkome apeto me dogbeda be cancer ikele me be voto me ne vone le Yesu pe nkome cancer ikele anome cancer ikele chofitome cancer ikele aklamena cancer ikele afisia file nya pa lamena vo le Yesu pe nkome apeto evuma ikele kola me mantia ne mio me dogbeda me sia meta apeto le mio dosi le khome le juta la fisia fi me dogbeda wono khobe doyoyo ono khobe katoto ono khobe nukunu zayame le Yesu pe nkome apeto e Daniela fi maunya le dodom choe ono khobe nukunu meyo le juta meyo le kame ono khonokono meyo le senkogne le radio télé fisia fi ono khobe nukunu le zayame apeto denuseo chofia amesia me la fisia fi apeto na be wa fame nenema na be petoto daya ne fame na mesia me le Yesu pe nkodi mi dogbeda le amen evame nukunu ane khwevo nukunu ane khwevo le Yesu pe nkome amen hallelujah ewevo Yesu